Hakipor jong ke Jingioh ban yo ela ke jong ke Jylla da ke bapeni klat no na ke Jylla Assam. Kanong ba Shnong ke di ke benta pedeng. Ha ke bala ju penlong ye ki Jingioh bat ke Shnong Mawkhar ke di ke baju penlong ye ki Jingielang jong kinong yelam bani mir jingmut halor ki rukom ye ki namar bakadon ye ka National Dorbar Hall. Kumta ha ke di ke senam arajar arpuar ba ke Jylla keladap sanpu senam pura ke Jingioh Jylla ke Shnong Mawkhar kala Rakhe kerpang ha ke arpu iterik menta ubenai kala lengkon ya ke bau PCN ulai yo ban sakhi ka Dorbar Shnong Mawkhar ha ke arpu iterik menta ubenai kala lengkon arhajar arpuar kala Rakhe ke jingdap sanpu senam jong ke Jylla ha ke bau sembut menteri rangba ke Jylla uba pres tun tensong rengkat bat asisten rangba Shnong jong ke Mawkhar uba ransom sutengah bat kibi-kibi kinong elam Shnong kilai penher ki balun ban pli ya ke signboard kabadai si benta jong ke Rakhe ke Meghalaya di. Hakni ke sengi lepen kop buramru ya usamla enam jerwa unong ele kai football jong ka Bengaluru Football Club. Bat usamla Freddy Sim unong ele kai karate kibelawan rak nam bat buram ya ke Jylla bat ke Shnong Mawkhar. Habakren ke Jingielang uba prestun doong ba ke Shnong Mawkhar kadi ke jaka ke bala sedang ya ke jingdawa ban yo ke Jylla ke bapura. Ha ke ba kila don ki ying ju kilong kemi be kilong kepa ke ba ke ying ke sem ke jong ki kala long kum ke office jong ke Jylla Meghalaya. Ula Jingioh kilong kemi be kilong kepa bat ya baro ki be don benta ha ke ban pen yo ke Jylla bapura. Bat menta kadai ke kamram jong kani ke pateng ke bementa ban kentiu su ke Jylla.